I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji, from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Bull FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bull FM. Talk about in Bull FM. Setsan. Nadango Leonard Tulip, au what you to go in Ba, and the Talita na Parong and Bull FM, but it never do a ser. Bull FM, number 2 and seri. Ni sambulu binaka se koyongo napakaleleka ni nonde tukutuku na mbongende ndai lupo na peponu so era kiraki ke tabua e nabugu ni taumbini udha kakautu tikomai na uone nraki suo mulu musara kapokotoka ina tropical depression 09F e bunga na beudhiwa era kiraki era lubu kababuna na kiana songo e bunga na bengoni sala e na tauni ongo bunga na betikitiko era savorata na udha e na nonra pakarautaga na nonra betikitiko e na nraki suo ongo e na maki mena tomani na taumbini udha e na vida na singa meongo na saki rei mena nanganga rauni e na nraki pakaongo na taumbini udha e na muoni madhawa e buna na kia na lubu e bunga na bonua e na boliku na ngauni sala e na ngingi nag mandir e se lubu tiko mai e na noa kara wareitaka na bitikutiko e na yase ni ngoni salongo i tao tiko na isala ni wai kabuna na lubu ongo ia tumbo ni alal ni wai e na mataka ni kua me paka ni sianga ni dhengu na taumbini udha bunga na tamatakadaka e nrenre sar na non ngole ki takadaka e na buku ni lubu ongo Waretaka ni lulu ni mate ni tubo renge mani marama na itubu sa koto e na buku ni bakabakarau na mbose ka kapakatoka in Conference of the Parties kana boedhuri e chamani e na bulu Novemba tukuna mani marama ni sa takataka tiko na mate ni tu e na kena tubo laki na tuba e na buku ni mbose ka ongo e kuria ni sasanga tiko na mate ni tu e na nonrongole mai na veli liu ni mate ni tu e na ndua na mbose ka ni kia na bebo sakitaki na sasanga ongo Waretaka na lewe ni Tony Beisanga Biman Prasad ni ndondono me baka matatataki na tuba ka ongo e kuria na nonde liu ni mate ni tu ni kena rawa tipo mindaka na mbose ka ongo e na rawa ke baka era baka robinaka kina gito era tau dhaba toka ni kalima ni tutu na nonda mata timi le abitu era sot ni Sydney Sevens e na moni madhao saoti roto nruka buana timi ni New Zealandi e na kota finala kartu laki toka ni kalima ni tutu ni oti na nonda tu wanruka na timi ni Amerika e na kai tolu samluka lima ke tini karua siang ni na makina nonda tu mai toko ongo na nonda mata timi e ni kalima ni tutu roto na dhingu tiko na madhao ongo na nonda dhaurubo ni mberni pakarutaki na sotsota kataraba e na madhao katumai mai dhawe kiri na pakaleleka ni nonda tutuku e na kene ikuri e rauni na sema na siteseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM ni boedhingu naka ni moli kira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 kalau ngali baga penenu makaya macam na bentar wati ang dawa na Radio Fiji 1 betul dobai bici ya labini Nambuli mana simba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalam ko polis matawalu susungemba ang bula pat mai Radio Fiji 1 emba Na Radio Fiji 1 nandu mui biti na bonga ni BNN.